Kita Mas Ami. Wah, senang ya HP? Wah, senang ya HP? Jalan Sulaiman. Halo. Biasa nih, Mus. Halo, Mai. Pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketandruk tedon cari tomat, jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nasa bila mana mimpi haji, insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habib. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan alina teman-teman pacama yang hadir hari ini. Sama-sama kita hormati orang tua saya, sahabat Pak Desa. Sama-sama kita hormati Pak Kawa, alhamdulillah, Pak Babinsa, Pak Dusun, seluruh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah disunat maupun yang belum disunat, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Napa kak nangis no boleh kotoe, malalap boleh rijang, minta mana kita loe, weh semangat kak semangat lah dekat sedih. Tapon itu nak maceramah. Abang anda rapi ceramahku, waktu ku maceramah capu mana diteloe. Dodo sedih pinedikku. Tapi bukan karena itu ibu. Ibu, hari ini bukan karena itu hadir untuk mamolu, tidak. Bukan karena telur, bukan karena rantang-rantang, bukan karena duit, apalagi pacar main, bukan karena burak, tapi karena amplop. Pak Desa kok.
Tapi bukan juga karena ampelo di nampelo Ibu, Ibu, bahagia nggak kita hadir di sini? Senang nggak kita hadir di sini? Betul. Tolong melo kami sengi. Komak kadaka bahagia. Kalau memang betul-betul bahagia, naikkan tangannya baru bilang Allah. Naikkan tangannya baru bilang Allah. Ya, siap Ibu? Iya. Kalau kau senang hati sebut Allah. Ibadah dodong. Pak Madodo cap mana di telur? Ulangi. Kalau kau senang hati sebut Allah. Kalau kau bahagia sebut Allah. Kalau kau senang hati, kalau kau bahagia, kalau kau senang hati sebut Allah. Ada telur, ada burasa, yang penting ada Allah. Nyaman lah. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Maka insya Allah hari ini angkat telu oleh-oleh yang kita bawa. Nomor CD Nabi sallallahu alaihi wasallam tatap bersidi kampung lalui kebetulan ni oleh CD tahu lepas ni Nabi ta naita di mana yero tahu maka rupa di mana maka dia yero tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam magina maka rupa di mata magina pa nama karupa limata nabi nabi nama kasra limata aga na paule maka dia yero tawero iya jama-jamaku parpa batu ka yero batu nyatu ro napanceji kerikili napanceji picingi napamatu nabalu nala limana nabi ter nangero limana ro tukang batue na bau limana napamaka na nabi ta iya namatu lima haramni apinna ranaka nandre lime iya na lima haramni apinna naraka nagese lime. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Ibu aga hikmah melo yalaye maka de okkoi di masyarakat nakalosi idi masyarakat tanur tedong ye ko melo makanja kamputa melo matanna kamputa melo amang kamputa melo sajatara kamputa palanya iro pakaryawi padatta rupa tahu aja gaga pakaryawa si pakaryawa padatta rupa tahu aja gaga si pakatuna padatta rupa tahu madece majana maka sara halusuna sindi jama-jamang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah de panang kana bau sangadinna dua mi bawa tau na boli manna anak Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa nang ini tukang batue na bau di manna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu na panna masyarakat si pandang enteng si pakaryawa si pakatuna tajam ni masulang itu kampungnya tajam ni hancur itu kampungnya. Inna akramakum indallahi atqakum nanya tahu angkai kami nam lebih di sisi pun Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu angkai tahu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu maka serak jama-jaman nalak kita tukang batu itu kan tukang batu tuh kadang pagi kakungkah Pak Galung ya aga kumai jangan anggap itu adalah pekerjaan hina aja bangga iro jama-jama mariawa tapi no pana maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nidi tahu joka sapa dan halalan ku Allah taala betul-betul melo pakinan rewi keluargana betul-betul dia menjauhkan keluarganya dari kemiskinan maka ia itu tahu man nasa tulis surga pamasina pun Allah subhanahu wa taala. Ibu erite pakaian na bali bulata manusia aja mu pandang entengi aja mu pakaryawe erite mo istilah na bali bulata biasa-biasa aja mu pandang entengi nasabak tidak ada yang tahu ni gamariase onrona risisi ara jangan na pong Allah subhanahu wa taala. Ibu
saya berdiri di depan ternyata maka daya melebih deh. Tatunga riro ternyata maka daya kami nama kasih tidak bisa saja. Angka ko palau ngetahe, angka salah sitin na kurisetahe. Tahu barapena pun Allah Subhanahu wa taala na digagam nisengi. Makanya angka talu sewa-sewa de nawad dingi pandang enteng salah sitin na de nawad dingi pandang enteng ia naritu padat tarupa tahu na sabab digagam nisengi. Jangan sampai angke kutu walinna pun Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tahu jangan iri terlalu kuyolona bulata. Ya sini tahu jangan, kita tahu jangan, tapi ternyata orang khususnya Allah Subhanahu wa taala naujibi akan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka tahu sugi talangga-langga, matangangi manreweni, watuna manreweni, melo ni timpu nang kato pasai belna, dena jadi manre. Masui seliwang nabukai, tami kema benina, maka dena podang lakinna. Nigere selio maka di benina tau kasiasi milo andre denang kanandre dua ngasto maka dilakinna manang ka mana tau to melo mandre to melo matenang nang kasi magangdu sure mak deyero to melo mandre tu tengah-tengah nangka nasur benina kasina wattunero wal hasil kuranaero tak kidu hatinna nang nilapot to kasiasi wadini marilo dari Allah Subhanahu wa taala kurana mero kejadian ni sininna nangnya jama-jamanna pene lo aso pene manurung pene lo pene aso pene makurangi pene lo pene aso pene bangkaru gangkana capu warang paranna napakua napat natuna-tunebi atan Allah Subhanahu wa taala capu warang paranna istres lo pulakai gangkana jangan ibu maka dia selepasan na tumatata lebih remui anu de nengka naluru angka daripada anu kure angka naluru de nengka. Akhirnya istri sunjangan nilakin nama de benina. Beberapa tahun yang lalu malaki si pema benina mau usaha, memberi dalekna makanya jama-jamana jadi si bulana kejadian yang sama manrewen diwi angka si toma bel maka to masih binina na podang tama pino na podang lakinna tau kasiasi de nang kanandre maka di lakinna makukue iyo niwi de to mandre sininna yan rinundra kue se mejangi bukura mana ni moleng ni roto kasiasi bukura mana ni moleng ni roto kasiasi sehingga masuk nangis benina kurana buku kurana nangis masuk meta napa tama benina meta mata aja lakena desi senule mata jangi masui neite benina terri ibu neite benina terri masih ilang lakena magi muterri deto kenapa diri ki maka dede dapat diri ka magi pilih muterri aga nasa benina tanya kasih rupa tarika tanya deto kenapa diri ka magi pilih ye rupa tarika maka dia itu kasih lakik riolo lakingna lo jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau Allah mau membalikkan keadaan dengan sekejap, sinampa dapat tak balik Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah lo ni me to si pakaraja, lo ni me to si pakalebih, dena pakalebih tahu padan rupa tahu sangadinang kay pakalebih rupa Allah Subhanahu wa taala. Dena pakaryawe tahu padan rupa tahu sangadinang kay ipakaryawa mati rupa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam tudang ni aku bulana matangang tudang angka tahu kasih asih sama maka dia tu kasih asih ya Rasulullah angka gakot wad di malianga dega kasih wad di maka napa kuah kasih asihku tane Nabi tadi bulana naruntu seruban naruntu waktu natama Nabi sallallahu alaihi wasallam nalingir serubangnya Mario marenu to kasih lolonga seruban Nabi sallallahu alaihi wasallam joka di tengah kampungnya napagora ni tahu melo meli serubang iya serubang ni seruban Nabi sallallahu alaihi wasallam iya serubang ni seruban Nabi sallallahu alaihi wasallam angka kor tahu angka buta dina kita
Neng kalinay. Waktu na neng kalinay na kudang ni ajudanna. Wahai ajudanku, loko meliru serbana nabita. Siagi melo na balukan ni alengi sebakang ama, alengi agasana, alengi dirham, alengi siagi din alengi. Lawi meliwi dengan beberapa dinar, dengan beberapa wan dinar naliwi nalero. Yer nangis serbana nasapuru yumatanna, newo pakitanna. Elo ulena pun Allah Subhanahu wa taala berakana nangis serban Nabi sallallahu alaihi wasallam rewo pemo pakitanna madisi ngi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan nangis ye malladalaga tellu manrewe tellu ele manang hadis bisi ngari pun Allah Subhanahu wa taala berakana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan nange tawangke patatto ngabura, tawangke patatto tello, tawangke jatuh tellona. Yang nange ro mudah-mudahan ilmu ang ngidali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ka ko malaga-laga tello mo kidena madigagah. Maga ni kira-kira nan ko yite bawa minang tello Ibu, mari kira-kira. Yang kedua, kumelo kumalaga talo din na marigaga. Yang penting tanya talo na ustaz si Moala. Tawan ustaz Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Insyaallah bibarakati Sayyidina Muhammad. Insyaallah ya kamputai napaturung ibarakah na Allah Subhanahu wa taala. Mariyo ya betubuta, mari singi matanna, makite matanna, naparewa pemang seruban na nabita na bawa pemang lo bulana. Maka dia nabita ya Rasulullah, nalini nabita. Ang tepe mas serubat daw pariwa kami. Rewa ni pakitaku barakah na serubata. Nalini bini na nabita. Aganasan. Wahai istriku, iya na serubangnya. Iya na serubangnya pasogi itaw kasyasya. Iya na serubangnya padisini wi tau malasay. Maka insyaallah dengan hikmah kisah ini, dengan rasa gembira kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengadakan peringatan Maulid yang mendatangkan kebahagiaan, idkhal sururi fi qalbil mu'minin, menghadirkan kebahagiaan di hati mukmin. Insyaallah mudah-mudahan penil oso penil mediki manangi masyarakat nakalosi. Amin. Insyaallah penil oso penil makan manangi usahana masyarakat nakalosi. Amin. Penil oso penil medisi pa desa pa camat Papua. Dan insyaallah jangan lupa selalu kita doakan Bupati tak luar biasa, Masya Allah. Batina macamnya untuk melok pada cengeng kamput tak ikuti itu corona pacibuna Pak Bupati polisi putana toro malang kasih ko makal kalam ya Allah ini kasih adisi dengan Bupati teman elo dangi Ibu, kurang masuk pajang. Elo dongang insyaallah apabila umara wal ulama nara masih di pemerintah si bawa to pangkitai nelo padicing kamput ta insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur napaturungi barakah na Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah ini masyarakat na tahu kalau si masyaallah mabessa manang ada ciri-ciri nama besar alena patat tobura nasi lagi tahu dia nama cai kalau mana nau. Ibu, ditoga masih kue, degaga mengaku asakiyu, paribu minallah, paribu minal jannah, paribu minan nar, baidu minan nar. Nah iya to mabasai macawi di Allah Subhanahu wa taala, macawi di surga, macawi di padang na rupa tau, mabili ri api ranaka pacalanna Allah Subhanahu wa taala. Wal baqilu nah iya to masekke baidu minallah, baidu minan nas, baidu minal jannah, qaribu minan nar. Nah iya to masekke kikiri gelam paku jambatan, mabili di Allah taala
mabele di padang na rupa tahu, mabele di suruga, macawi ri api rana kapaccalan na kung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya biasa kalau ka mengantara umrah, sisili jamaah bicika Pak Ustaz. Iya pun Pak Ustaz antar pengilok Ustaz agar pengilok pun wat di gerupung dia pasti kamera kasih bawa ya no patar pa biasa tahu di kamera. Maka dekat niga nak kada yanu Pak Ustaz niga yanu magi memang yanu maka dia liwas sekene Pak Ustaz alena liwak kadina. Jadi itu tahu sekene namun pada padang na tahu makadi itu kami si bawa ibu insyaallah launi main ni jagai kampota ciri-ciri na to mabasay jagai kampota ciri-ciri na to mabasay na pasulang pun na koyolo na loruna na matera kampunge macakka dali tama di bulata insyaallah dena jaga pada kanja narik pulak tewe mabasa tapi liwa pakanja na narik ko binewe mabasa angka kisah tau malu binina tau kasiasi sek dimi ondo kasiasi na sek dimi lipa nak dua siwa binina jadi ero kasih tau kasiasi dia nang kanan ribale ya abang anang binina na pudang lakin na makadepana lausan kasi putu salona tandu tedo mujala ang kamana wad di bale mupala jokan lakin tate pitu ele na jokka tate aparwe desi sagaga tama ko jalana kanya pasisi na jale namo balik oke dito tam dito na melo tama on kanya na sisi na jala namo balik oke dito jato tam melo irewa meto toy magi na metau liwa na da benina manrasi je lebare ko riwa magi na manna benina manipiti munna magi na manipiti munna makunray manannae magi na manna makunray manipiti munna maringang inaka aja na tagili mite si bota bu ya Allah ya Karim Allah akhirnya terakhir ni pacak kurang nakkan apek jalan ko din uga di pasar men napiang waktu na napiang nagatang yang kaca di bagat-gagat itu pajalika malunra ikang pala na ko jale ni ko yan din ko isa na panni nagatang pala to nga men balulaw lupo na masyaallah pada balulaw bay undur yuna de na sa diri ko salona kan tido na gore binina o mana mandre di bale mana pokona apa sarno naka binewi la tibulana na nabajing binina sa luto na ali na balibulay sa pamala sana pau lolo nilo macacapao ya pasar bali na cacapao masadido panadu melo mangaribi macam mangaribi mapatapatan si runtu si buwan na 20 tahun napa engkah napa si runtu lepa man yang cerita maka dibini na tan na bodo aja 05 benih apa ini ko mak benih nasi bawang rewa nasi bawang mandre we ya ko kasi na 20 tahun napa si runtu tatu na podang ngai padarone onro ni mon onro jo mak benih ye luli pasaja ni si buwana munro to ngamanya mak benih masam pajam mangaribi pura masam pajam mangaribi patale balewe itu kan ada ni diugie tamu tajoli pandai si bawa lupa na turinkan mandarin sekor mau mandarin mak cerita mak dina na 20 tahun apa si runtuh angka di bini na turcilling ukur lala buler karena bodo kasi aja na bali balewe aja lalu na bali balewe Gatu koro maka di sibuanan si ponaku tahu napa aku pinadingi mandre ya sana pasar bali mapakul urana ya maka di sibuani andre na bali manya na bali lakin maka di minabini lalawe la bakan na bali lalu si bali mati tu ngangani ke bapak ni napa teman bali na bali si we nandre si komo mandre si komo lagi cerutana ulun na bawan na sisa ulun na bawa pura ni rumah salah saya tate tangaban ini matindro ni si bapak na boleh tate dua subuhe moto itamue kabatulang ero lipan na turna pakela kenna nalengis buana moto pesa di melo timi-timiengi laban namo ko timi-timiengi pasad di binena ni ta sampean lipan na lalo nasa milakin na
Melomi mani moto binina. Law itaja ni kunanya ni lomi mani taja ko yolo na pintu na WC. Masu na mo ro tamu mi te tamu ro namba mi dikina makra mi mang aja. Musure mambani. Aga na ko make napat tamang ribale. Matu aku diterima dia. Aga na ko make napat tamang ribale. Musuh mubali sinasa balewe namulun na deto na kasi nang utarwang ngi maka ditemu na yemilo to nama de ko bahasa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu salam aja mesti pandang enteng jampangi bali bolata jangan sampai ke bali bolata andre si pandena liwar rajinna ini yang dia bawa mi andreta jangan sampai ke bali bolata wena marajilande sementara ini tak bulu-bulu weta jangan sampai ke bali bolata nak kena banjiri ternyata yolona bolata penuh rupu sifat-sifatna magi na dita pacingi ita jangi pemerintah pacingi ini na pacingi sebagai amal jariah ya ini na an-nadhafatu minal iman kebersihan itu bagian daripada iman insyaallah mabasaki manyamat ta'imitaki manyamakin naw ta'imitaki masimpu dalit tak nawiring pung Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan tayi napabili kung Allah Ta'ala ko kampo tasin pakai jajai amin sinin na abila abala mabila manang amin InsyaAllah wija-wija tamanang madici manang amin matudulal manang usahana amin pak balu-balu tarale balu-balu na amin InsyaAllah anak tamelo mancaji tentara amin melo mancaji polisi itarimi mancaji polisi amin mela mancaji doktoro itarimi mancaji doktoro amin insyaallah sinin anak darata insyaallah masih jamana ni malak kay amin laku to pajandai amin angka por pae tane ya sedini yang macai agan apa menerima kada laku ko anak dara mani ko janda wi kami ko pamali janda nauzubillah insyaallah dengan berkah semua ini madicimana ki waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.